Abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu bahamagawe, walioitwa, bariko bariyegeraniriza hamwe, wako wanajikusanya mahali pamoja. Hari umuntu mumenyana akagutera ibibazo, kuna mtu mnaweza juana akakuletea shida. Hari igihe wagendeyemo kubera abantu mwamenyanye, kuna wakati uliotembelea kwa sababu ya watu mliofahamiana. Iyo umenyanye n'ikijuju, ukifahamiana na kiroho unakuwa rofa. Ariko umenyanye n'umunyabwenge, lakini ukifahamiana na mtu wa akili, ujya bwenge bwiwe urabukoresha, zile akili zake unazitumia. Iyo umenyanye n'umuntu amaze kugira mu bihugu bitandukanye, ukifahamiana na mtu ambaye ameshatembea nchi tofauti, bijya bihugu nawe uzobigeramo, hizo nchi na pia lazima. Ariko ni wamenyana n'umuntu atagira passport, lakini ukifahamiana na mtu ambaye hana passport, nawe ntanizo kwishira mu Korona, hata wao utajitia kuipata. Yesu nashimwe cyane. Amen. Murondera abagenzi bakamaro, tafuta marafiki wa maana. Muraba batagira akamaro mubakure mu matelefoni. Tizama wale ambao hawana maana uwafute ndani ya simu yako. Abandi baguma bangura komeye, wale ambao unabaki unatoa tu salamu. Si muganga ngo anagutere n'urushinge, ntabwo ari dogitere, si dokta anaweza kukupiga hata sindano. Hari abantu batesha umwanya abandi bantu, kuna watu wao wanapotezea wengine muda.